Abatuye akarere ka Gatsibo barakangurirwa kwitabira gahunda ya Ejo Heza igamije gufasha abanyarwanda kwizigamira no guteganyiriza amasaziro meza kugira ngo batazaba umutwaro ku miryango cyangwa kuri leta. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2026-2027 akarere ka Gatsibo gafite intego yo kwizigamira muri Ejo Heza miliyari 507 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'ukwezi kumwe hamaze kwizigamwa miliyoni 53 bingana 7% by'iyo ntego. Akarere ka Gatsibo gafite gahunda yo gukangurira abaturage 20,804 bari munsi y'imyaka 35 kwitabira Ejo Heza. Kugeza ubu muri bo hamaze kwinjiramo 601 bangana na 2.9%. Mu mwaka ushize w'ingengo y'imari akarere ka Gatsibo karengeje intego yo kwizigamira kuko abaturage babashije kwizigamira miliyoni 443 mu gihe bari bihaye intego yo kwizigamira miliyoni 404 bingana 109.9%. Abizigama bashya nabo bageze ku 30,906 mu gihe bari bihaye intego yuko bazinjijamo abantu bashya 27,558 bingana n'ikigero c'112.1%. Abashinzwe gahunda bavuga ko Ejo Heza ishobora gutanga inyungu iri hagati y'10% na 12% kandi umunyamuryango akaba ashobora kubikuza 30% by'ubwizigame bwe atarageza ku myaka 55 y'izabukuru.